Bože, pomozi mi, spasi me, dragi i milostivi Bože. Učini da imam napokon u srcu taj osjećaj da sam našla svoj mir i da sam sretna. Šta se ovo uvuklo u mene? Bože, pomozi mi da izbacim ovaj nemir i učini da odaje moje duše mirišu samo zadovoljstvom. Pomozi da istiram ovu maglu i ustajali zrak i da se ozračje desi u prostoru mog srca. Sve je u meni voljamo sada. Bože, pomozi da pronađem put k tebi i tvojoj ljubavi, da pronađem put ka ispunjenju i zadovoljstvu. Učini da se jednog jutra probudim i samo kažem, zar ima sretnije žene na svijetu? Želim samo da osjetim jednom potpuno zadovoljstvo u duši. Da se probudim, ustanem iz kreveta, stanem nasred sobe i posmatram zanesenom ljubavlju i punim srcem i dušom čovjeka koji leži na mom jastuku. Bože, budi uz mene na ovom mom izazovnom putu. Tako je bi molila, dok ju je nešto nagonilo da se izvuče iz svoje košture i krene u novi krug. A Bog čuje svačije želje. Čovjek nije ni svjestan da je umjetnost znati kako se i zašta moliti Bogu. Znati tražiti od Boga je najvažnije, jer sve što se traži, to se i dobije. Bog ispunjava i svjesno i nesvjesno zatražene želje. I bi nije bila ni svjesna da je svojom izrečenom i onom neizrečenom molitvom nešto veliko pokrenula. I možda i nije ona to pokrenula, ko zna. Možda je samo pošla za željom nebesa, čisto i prirodno je krenula za onim što joj se odozgo nudilo. Ona zaista nije imala nikakvih drugih namjera da ovo uradi osim te unutrašnje potrebe da krene za duhom prirode koji je želio slobodu. Ja sam već jednom pročitala ovu knjigu u dahu. Moja draga prijateljica Bisera Sulić-Boškajlo, Bilja koja je prije nekoliko godina bila u mojim rukama i imala jedan, dakle nisam je ispustila, kad sam je uzela nisam je ispustila iz ruku. Sad sam slučajno otvorila ovaj jedan pasus koji me ponovo pokrenuo da svaku stranicu još sa puno više pažnje, svako slovo i svaki zarez osjetim na jedan novi, drugi način. Inače mislim da svaku knjigu treba pročitati po 2-3 puta u različitim razdobljima života. A Biliju barem jednom, a ja sam sigurna da ću ponovo, a i više puta čitati kroz život.